Šef UNMIK-a Soren Jessen-Petersen. Veliki doprinos tome, smatra Petersen, daju privremene kosovske institucije koje su, kaže, službeno podržale Srbe da se vrate, a omogućile su im i da obiđu svoja groblja. Specijalni predstavnik generalnog sekretara podsjeća na deklaraciju koju su krajem februara potpisali bivši premijer Haradinaj i predstavnici 23 opštine, kojom uz poziv Srbima da se vrate apeluju na svoje sunarodnike da poštuju prava povratnika i oslobode im uzurpiranu imovinu. Međutim, kosovski Srbi na povratak gledaju kroz statističke podatke koji su neumoljivi. Od proteranih oko 244.000 Srba do kraja prošle godine vratilo se organizovano ili samoinicijativno manje od 3%. U metohijsko selo Biča pre 3 godine na zgarišta svojih kuća vratilo se 39 porodica. Kuće su im izgrađene i to je sve. Odjive nigde ne idemo, ništa, samo to do okolinu kuće. Ovamo tamo prema Grabcu, tamo susjedno selo ne smijemo da idemo, opšte nikad već u kojima plaću nešto. I djeca na rizik, ni gore dole. Ovdje sedimo kao u kavečku koške, kad zatvoriš, ništa bolje nije ni opšte. Mi ovdje nemamo ništa. Zemlje dosta imamo, a ne možda radimo i ništa nemamo. Tako nekad ni davali malo pomoći, sad evo nekoliko mjeseci ništa ne daju. Tu se mi upredamo po selu, 34 mjeseca ovdje sam ja došao. I kao prvi dan, kao sad, ništa na bolje. Ti možda sniješ u prodavnici, ja te da imaš tu prodavnicu, ne smiješ da sniješ do prodavnice. Jedino četvrtkom idemo do Mitrovice i to ti je za nedelju dana. Šta bi trebalo da se vrati naš narod što je bio ovdje, da budemo kao što smo bili. Nigdje lepše tražila ne bi nego ovdje što sam. Nigdje. Tu sam ostarila, evo 50 godina kako sam se udala i tu sam vek pojela i ovdje bi živela do groba. I dobro bi mi bilo. Mi smo došli sa tom namerom da budemo pravi povratnici. Ali uslovi koje ova kosovska vlada ne ispunjava prema nama, znači mi nemamo opstanka ovdje pod ovakvim režimom njihovim. U novembru 2003. godine meštanima Biče pridružilo se 23 Srba koji od tada uporno čekaju da se vrate u svoj grad Klinu. Njihove kuće u Klinu uništene su, uzurpirane, a nekima i otete prodajom na osnovu falsifikovanih sudskih ovlašćenja i posjedovnih listova. 7 km odavde ja najmanje 50 put sam bio u Klinu. I idemo, do sad skoro smo išli onako, malo na svoju glavu, malo sad su nam omogućili tako po dvojica, trojica da odemo, da prošetamo i to. Idemo nekako, ali u kuću nikako. Prođeš pored kuće i to sa druge strane trotoara mora da ideš, jer kao prete, mi smo vlasnici, mi smo kupili, vi šta ćete ovdje? Oni tu drže oko 200 i nešto kvadrata kafanu dole drži, gore je neka agencija za dodjelu kredita, tih šta ja znam, on kao naplaćuje, uzima kiriju od njih, ima 2 advokata tu kod njega rade i sada je stranka gospodina Ramuša Haradinija tu kuću. Na uzvižici sa koje pogled puca čitavom Metohijskom dolinom nalazi se selo Grabac, koje je nekada brojilo 40 domaćinstava. Nadajući se boljem i verujući u obećanja o održivom povratku, polovina ih se vratila krajem 2002. godine. Život je ovdje mnogo teže, živimo kao u logoru. Ljudi iz strane ovih komisije koje dolaze za standarde prave, standarde ovdje nema ni AO standarda. Kakav standard ako ja ne smijem da idem nigdje? Ili ja ili moj komšija. Školu nemamo, bolnicu nemamo, doktora nemamo. Mesečno jednom ako dođu iz osvojena. Dođu da pregledaju starije i bolesne i tako. Je to povratak? Za ovakav povratak ne treba nas ni vratiti nikog ovdje. Našoj državi poručio bi da nas ne zaborave. Jer koliko vidim slabo ko dolazi da nam pomognu u najtežoj situaciji, baram u najosnovnije, u hrani ili u nečemu. A preporučio bi Evropskoj zajednici da radi kako treba. Jer ako bude ovako radila, povratka nema ništa ni od Kosova.
Sredinom maja, prvi put posle 6 godina, porodica Stojković dolazi u svoje selo Žač, blizu Kline, kako bi nakon ekshumacije po pravoslavnom običaju na seoskom groblju sahranila svog strica Radonju. Radonja Stojković ubijen je na pragu svoje kuće juna 1999. godine, na očigled supruge i sestre, jer je odbio da napusti selo. Mi smo mogli da ga uzmemo, da ga sahranimo u Srbiju, ali smo namjerno insistirali da ga sahranimo pored nekih predaka. Tu je moja škola. Kuća mi je na 500 metara, pitanje da li mogu da vidim ruinu. Ipak se nadam, živim u nadi, da ćemo ipak se vratiti i ostati. Među mnogima koji su u nevolji posljednjih godina u manastiru Visoki Dečani našli utočište i blagu reč, od 17. marta prošle godine je i 6 starica proteranih tada iz parohijskog doma Crkve Presvete Bogorodice u Đakovici, gde su opstajale od 1999. godine. U manastiru zatičemo baka Nadu. Pitaje naš umenimik, kuće su skoro gotove. Ja sam rekao, šta će nam kuća bez crkve? Kao telo bez glave. I tako, teško je. U kolektivnom izbjegličkom centru Lešku 500 raseljenih kosmijskih Srba čeka da se vrati u svoja mesta. Većina nije imala priliku da vidi napuštene kuće i imovinu. Izbjeglištvo najteže pada starima koji gube nadu. Ja nikad i to sad ne živim, nikad se više neću tamo vratiti. Ne znam. Zašto mislite da nećete? Ja pretpostavljam da neću dugo da živim. A neće mi ni djecova unutra, neće ovdje. Neće ni ona tamo reći, razumijete, tamo svi. Otac je poginuo i svi nikom sve znaju koga je bio i što ga ubio, razumijete. Mada nema povratka u Kosovo. U naročito u Đakoviću, Decane, Peći, nema tu povratka. Ipak u UNMIK-ovom odeljenju za povratak smatraju da ima mesta za optimizam i da su prošlogodišnji maturski događaji glavni faktor koji je poremetio pozitivne tokove u procesu povratka. Privremene institucije na Kosovu sada su spremne da preuzmu odgovornost uz podršku međunarodne zajednice, nevladinih i drugih organizacija. Raseljeni kosmijski Srbi nemaju gotovo nikakvu mogućnost pristupa privremenim kosovskim institucijama, niti su, sem deklarativno, predmet njihovog interesovanja. Ako je broj proteranih u maturskom nasilju približan broju onih koji su se vratili od 1999. godine, nameće se pitanje iskrenosti i volje misije Ujedinjenih nacija da uspešno sprovede proces povratka Srba na Kosmet. Zatvor, pa makar i kućni dojadi. Izađemo ponekad sa decom na samo nekoliko minuta, tek da vidimo kako život teče pored nas. A onda opet u svoju samotinju i strah bez kraja. Kazuje Dobrinka Nisić, 60-godišnja starica iz Klokota kod Kosovske Vitine. Da izađemo na ulicu, prvo trebamo vrata da otvorimo, da pogledamo levo desno. Ali ima da niki baci ništo, da niku bombu ništo. I tada izađemo malo i ne smemo da sedimo i odmah se vraćamo. Ne smemo na ulicu da sedimo. Ako dete ispratimo u školu, mora da ispratimo do dole, pa i opet sve tako i da prečekaš, da ispraćaš, da sve. Ovde sedu deca, kući, nigde ne idu. Nema se uz društvo da se igra, da se ode, to do školu što ode dete, sve u pratnju, sve. Da on ode, devojčice, eve nema se koga da se igra, sve sa nas stari. Da je strah Nisića opravdan pokazalo se po ko zna koji put početkom maja, kada je eksplozivom u potpunosti uništena kuća pokojnog Slobodana Marinkovića. Razorena kuća je 16. otkad ovo područje kontrolišu pripadnici međunarodnih mirovnih snaga. U istom periodu u Klokotu je ubijeno 13 žitelja, 3 je kidnapovano, a 35 ranjeno. U jednom od 100 napada na meštane ovog pomoravskog sela, u kome i dalje živi više od 1000 stanovnika, u zadnji čas glavu je sačuvala i Dobrinka Nisić. Mnogi, nažalost, nisu.